ingat jam-jaman tu soal ke jam-jaman nama kajenana sudibat sakatu soal ke jam-jaman na ucapat suni na kainwa cemas imazai tu karatai imazai tu tirwa sulajan imazai tu dusapuru katu ita kayan paju dusapuru katu shiva kayan amasanita limazai tu sepaca sulajan imazai tu ita kayan paju pitu kayan Radu aisyar ucapat suni na kainwa cemas lakwa kita kadoi na semupu au saka azwa pinene takakudan akina masam pa utsus tua siniki utsus senua cemas sakai ini angata ka mayata zwa nu kana izwa pinene tanute nakakudan namana makaya papuna si tanuten kana tapi nasusu tua sipaka nangwaan nuan cemas tanuten lakwa itwa bincikan itwa sisyu kana cocowanga maro rinusunga kiparereng itwa pasariu-sariu aya saka azwa sini ke sesamangwaan ki sikirai itwa saruan tai kirisitu nu pagogo wat cemas itwa marka nama saru daya maju lakwa kainiana ka majaluna sini ka saruan daya maju maru jinazazau ijen saja paki susu tua pinene takakudan saja maru rinusunganga apati tua uri sipatsunan noa azwa uri majaluna sika saruan pai namaya tutsu azwa pinene takakudan anamasan rukadekadeng ta nujen tua sitiakan ta nujen napasa tai kiri situ tua sipaka nangwaan nua cemas dan nujena masada saruan lakwa tutsu wa sika saruan api nenetan akakudan inianga ka kemaden dan nujen pai timu nama pola tanah kita bertai ke situ Yesu mavananu saruan no sika masan ala kenua cemas timu nama pola tanah ki pararawanga sanu kita bertai Kristo pinapunasi ang amu ni maju saka maro na kamabangamu taya maju ayudaya caw-caw hirasa caw-caw sika saruan ini ka sa sekaulan alay babayan dekanga no sika martemali-mali ayatwa timu nama pulat nama sanita langamu anamasa no ginagawan tua nasi ni Kristo Yesu pai no ni Kristo angamu namasan tebri-bri langamu ni yapurahan saka uri gemau-gaumu tua mangwaan na sika etses noa semasa ti yapurahan no ibu angake na patili tu uri sebari tua kini tuaya na halak namasa marareng tua kini tuaya na penulat lakwa no kakediananan nama yang ata katwa sabuka saksekaulan au ki parareng nganga tua zwa ruzazazau katwa azwa kina tau ki tau vari-vari jemajas tua kini tuayan apate tua penenet noa kama adau pai cijen uta namaya iten ka maru kakediananan iten tua da kini susuan namasan sabuka sasekaulan itua kiparere itua kini kacawan kana kakediana turu kina kakediana turu lakwa ka majalu nanga pinenetan na adau saka semkaul nuat sema sa alag ni maju sa polakan nga noa babayan saka namasang yudaya at caw-caw kipareray tua pineneta kakudan ay siu mabana si paslingan tua marka kipareray tua pineneta kakudan at caw-caw tua niya si baran nga amasan nalaka nga noa semas ayatua namasan nalag mun
pakizang noa semasa no warung tua vava ke noa ala ke ni madu mana kama apak ayaya tua semas au inyanga kasuna sabuka asa sekaulan ala kangasun au no ala kangasun pinana tesu noa semas tua uri ke mau gau tua mangwaan ni madu ai chu kai noa semas新比奇给嘛这一段加拉太书的3章21节到29节，4章1节到7节ai chu mana ja sinupu tu cha ka zaman-zaman ai chu sinipu tarwan tu cha ka zaman-zaman 紧紧抓住全然交托我要怎样表达对上帝的信呢Kita jasen ai chua da semat la jakina latina na kisah sedang apa rorau latina na papu la taki paparang to semas nekano jumanu semas auri makaya kita wari auri pusarat auri pasili auri papu pisul auri papu sulivadan tanuti saka akina mataino ada sifat sunan to ada saruan akitina mataino apa semarau papatsun tamana da saurani te to da semas sinya yaya tanuti latina na puringaringau latina mi pisura mapola tatisuna tiaken ayaken apa semarau apa pisura ka inuri 为我解开罪的锁链的主耶稣，感谢你将我们放在你的心上，引导我们面对生命中的失意沮丧。求你坚固我们的信心，使我们不管何种境遇，都能紧紧抓住你的应许，一生信靠你。奉主耶稣的名求祷告，阿门。Mali-mali, latina na suliva tu soja kini adaban, ayakan na paput pasamaraw, apong pisur dan tina mapulat, mali-mali.